Hetna bel Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo sei na bon uni khopa tunin zong van noi mun chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom ket ta hote tuni generanism get ni huwa vanoi Thusoh chuma kon chule ai mi time sa kon ki mu Thusoh phabem ho generanism sege zanhin Manipur Governor tha Ajay Kumar Bhala in Lamka ahung pha in Civil Society Organization Lamkai chomchom akimupi in gamsunga chamna umsana ding thu anasai khom ove chule Lamka a MLA thumzong DC office mini secretary a indan sungil close door a hakimupi in EPSC uwang het hipoi Janha Governor to akimu MLA thumho chu Paulin Lal Hokip let jomang Hokip chule Chin Thang ahi uve Janha Lamka ahung vilna a Governor AK Bhala in DC Conference Hall Mini Secretariat muna Kuki-Zo Council KZC le Jomi Council JXC chomchom anakimupi in ahi gamsunga chamna umsa na ding a state administration to kitho a panachi ding in Governor in CSO Lamkai ho hing a timna ane in ahi Heleng Thanglet makaina a KZC palai ho to holim na a Governor in solution masanga chamna umsa masading a hidan asay in KZC palai hon chamna ding a SOO group ho to ki hona zom ahi a Kuki-Zo chate dinga article 239A nui a separate administration UT with legislature pe nga hidan nasata in asay uvin hi KZC in issue apo do ho chu buffer zone phata a zading police jurisdiction tha semding chule panpitum neilo central force guiding ti ho ahi Governor in KZC palai ho kom a central government in kamsunga dan le thupi a thaina ding a panpitum anei loading a hidan apong do in hi KZC palai hon buffer zone akiza pole dan le thupi boi loading hidan Governor hinga ase ubin hi KZC to akimu to zo in Jomi Council le aba akai kiloi khom na chomchom a Lamkai ho anakimupi in hi JXC delegate hon Governor hinga SOO group ho to political dialogue Zomding two separate administration nge na two gamsunga khantona la sam ho an sei khom pi ove Jomi community ho 19th century apat gamkai sunga indigenous heta a Aheloute illegal immigrant a kisei ho dei mo thu anapudo ovin hi infarapat Lamka nelacha chole angai cha dang ho supply la thasom le ko lang thai talo hi danjong JXC Lamkai hon Governor hinga ase uvin hi hichi au Lamka la aizor ka helicopter hi expand hi halang chole Lamka apat Guwahati zong helicopter service ki koile tin anapudo un hi hichi masang in Governor AK Bhala in Lamka ahung hunjo singka nidan ko le minute som li velchen Churchampul Government College a IT Center Computer Examination Lab kisim tha khat thin so na nei ni hi Hichachun College simlai ho to holina amai ni hi Governor AK Bhala chu Nisit Kumar Uswar IGP John 3 in Aheloute hi Churchampul District Deputy Commissioner Dharun Kumar le Superintendent of Police MD Job Jikir in analam tolhan in hi DC office sa MLA ho le CSO Lamkai ho akimupi zo in tuibong a sa bafna mandap relief camp avil in asunga galzam ho to holim na ane in hi Chuzo in headquarter 27 sector Assam Rifle munazong zing an nepa in infrared zone in achi pa in hi infrared zone a achi like in moiranga thangjin guest house relief camp a galzam ho akimupi in hichumuna Bisnupur district sunga CSO chomchom to zong akimuto ovin hi nilha lang nidan li achun achen namun infra a rush bahavan zone in akinong lesu in hi
Cyber Infar Valley kon kisol lut Central Armed Police Forces ho apot do diu thangnam pokpi sanasabi le yang pokpi mera pai bi hon pha asa lo zi ovin alam tin ovin hi hichito kilhanjin Monday ni ho apat chun cyber post kon Infar Valley zone achi Central Forces ho chu lamka tingdan ovin hi Infar Valley kon BSF le CRPF ho Kuki gamsung cyber mut anaki sol lut zia gamsung mi pi ki phinna an ahin hichi zia chu numei mi somliwal anaki sukha hi Mayday Armed Group hon cyber post la do thaina ding hi December ni sim somni le lini ko apat buluna anabol hi hichi to kilhan chu Manipur Governor CPF ho asol lut zia Kangpokpi district sunga ban le blockade chule DC office kisan kotu insil anabol hi Cyber post ahi valley akon CPF ho uva ahile Kuki hoding lumuna omlozi ami pin pan na sata ala ahi chule Mayday hon Kangpokpi district huntin subdivision sung bulu thaina ding cyber post munhi la do ho aziang CPF ho hi umdan ding kiphinna anai uva lamkim atindan u ahi Janin New Delhi muna suspension of operation SOO noi Thingnoi Group Kuki National Organization KNO le United People's Front UPF palai hole Government of India thaleng ho ki hona suspension of operation din mun saikom na ananei dan ovin akisai in ahilla hichi thu thulu na kichi ta thei ta di lo ahidan ta asan thei thulut khatin 8 times ahin hes janha ki hona achin Government of India thaleng in AK Misra Advisor MHL Rajesh Khambar Directoral Intelligence Bureau Northeast Region anapanghlon alanghan KNO akonin palai thum anazaw in UPF akonin palai ni anazaw Hetna kachuni kum 2024 February ha apat SOO hi extend jong ki bollo kilado azong hilo chatlo Aheloute derman kimo akoy hitai Hitizo apat SOO group le MHA palai ho ki hauna ningkum October ha achun khatve ana in ahilla thulu na imacha an poi ningkum October ki hauna amzo ama sapen chu jan hi ki hauna chu ahitai China Earthquake Network Center in anapon dongzui in Jani Tuesday nisim segini hochun Nepal to kigam gitna tibit gam kai sunga link pi ahadan 6.8 magnitude ahat anaki hotji in mi somko langa vel in thina anato in chole tampin machanna anato uve Thusoh Tibet dingri country vela zingnam nidan ko dana anaso hi alangkhana US Geological Survey akon thupon in link pi chu 7.1 magnitude in ahat jovin Nepal gamsung India salam Bhutan le Bangladesh lam geza het zo hi ati het thei khat chu dingri country vela mihim sang som gup la sang ni wal cheng hin banui za mo sang pen Mang Everest kom cha hi rescue team hon mi hol le mi hu do na achil hap sing uvin hi Thusoh to kimat in Dalai Lama in bangsit na to ho taupi na anaisin Nepal Prime Minister pun alunghem hu na thu China anga anlu ling piz hin Nepal gamsunga thina manawang alungpon hinla in la lo phabet pi in setna atu akiti tu chunga ki hot ling pi hi kumnga sunga ling pi ki hot hola ana supen hitan akipat na akon kilometers jani chan asuling zove akiti China la Taiwan ki kalgin na asanjing Chinese ten Taiwan ahimbulu zingding over ginmon na asanjing to alhon in Taiwan supaitel military exercise ku te in on a chill happy ovin hi Taiwan supaitel galman cha anai ho odi garsat len na armored vehicles le Pompi ho mangcha agalmi ter himbulu te ule event do ding dan le khupi sunga galsat din dan kizel na ho ta chu achil happy ve tolam garsat len na akon le Twipi nuiza galsat supai unit chomchom hon longdel kitu ta galmi te le thuna anai thaina ding ovin jelna anai uvin hi Nigeria sa solam Borno state hokba Dambo district army base munchu Islamic Cargo Ball Islamic State West Africa ISWAP to kimatna nei hon buluna ananei ziun
Sepay gupmin tina ana to ovin hi. Gargut bol ho chit army base to mezin anahar chule Sepay ho gari tampizong ahal ha ove. Het thika chun Nigerian sa solam gam kai hi achi sa 2009 kumapat buina kidawna ahung chil ha zingzia tuni chana mi sang som liwal in tina atua chule thunna gina ding nei talo gal zam he million niwal hinga hitai. North Korea Lamkai lebu Kim Jong-un in agam sung in lo hingta hypersonic missile patip na anay zo ta ovin ana phong tu e. Pacific kaya garmi te ke mai to piting a lol hina sangta anay ta adan u ata lang naw bana missile 3 km sang khat le zanga chan lenglung zowa chule thilgin ti chu sang a vel som le vel ni a gangzo a hi akiti. Patip ne hi 2025 kumsunga dinga North Korea adinga government cha patip na masapen ahin phat masalama chu advanced intercontinental ballistic missile an patip zu an hi. Thusoh US Secretary of State Antony Blinken in South Korea avilla hi to kilhan South Korean gama ato kiba api pato kito utain North Korea chalo na chu demna anneilhan e. Alangkhan North Korea in missile changkang ta hypersonic missile patipna ananay to kimanin United States in Russia hata adamna anaizin Russia in North Korea government cha le sipay lama hata akitimat pi chule advanced space le satellite technology ho chule akimat pi ho api jingzi over North Korea in hichana hi machal na le humhalna anay hi tingo na anaize. Yemen Houthi gagu bolhon United States le Israel chunga buluna achil happy ovin anaphong do ove. Houthi military spokesperson pan anaphong do dongzu in Red Sea TP chunga pansa United States te gausat konglin USS Harry Truman missile le draw mangcha ana bulu ovin asezun chule zafa le Askelon mona Israel te military facilities song buluna akineze ati. Tupon in asayben hichi bulu na zechin US le Israel in Houthi te mumpi ho bulu ding agot chu kiveng do hi ati. Alangkhan achi sani khopet masang West Bank muna basa tawlai ho anake bulu zia Israel mi thum in thina ato chule mi get ta in kisu kha na anay tolhan Thusoh bol ho ma do hi te di in Israel military chief pun kitip na anay ze. Gaza muna ki kapto na Israel supay ni in thina ato ki to kilhan in October nisim sagi 2023 ni huapat ki daw na zia thina to Israel supay jaget le som ni lagum apazawtan hi. Dunya ding in Thusoh hichan in akichay tay Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe.